mamunyina jom Akua Boakyewaa 106.3 FM so yedi aseda man ye wo boy ye dom ye chenkwa no ka ye ho na wodi ye ho afofi no de ye kono de ye ba no se bosume miensa fimpinu ene aduonu wodi ye bewuram ama ne da ye toso mienu kura chese tumi atoye abusia aseda ne de matwedi ampom se obenim bosume ye wo mu anyina ne ye tusi hono mo se eye Ghana bosume evisa oman no bosume ya ye jefa anwudie wom na ne ye wuram no eti utumi sa amusiesie na asante mantem abusia ne yekowo no manya gro woguso dendende boabo wo evisa fi 6 March ni independence no ekoso asante mantem wo na be koso eti woguso ne yade aseda metwedi ampo abusie me kai wo se bani ni suzumedie ne bre na so Adom 106.3 FM ene yedem live wo Facebook Adom 106.3 FM eti betumi ahwe ye ho no mo da hwe ye live na adwenkyere no wodi bi ato wa bresem ni akenkan dia mabo fi se na die abusia nsem a yede ba no edos asem a yede ba no ede ye bekọ wo mayi atifu wode ye bekọ omayi yahye so wo mayi ede ye bewura airport ede ye bewura Italy amano ni nyina nda ye bekọ ho no mo evisa ne ede topono so ne yasi ne koso no asem a na ye ka ho asem no asem a chese dapono so no abusia eye ne faya ankasa ye musa oman ne faya musa Ghana de hye ne beboa me atumi aboye ho ban na nsem aso ye hwe omayi apomuden nsem so ene mpanimfo kan ye wode ya to ye nimu na ya ye ne ya ye no ya bre na ya ye ne eguso ye na is in the pipeline eti na ya ankasa ya kofem ene ya kofem ene wo mayi boda ahodo ye wo mayi mu nyina ye bodes no ya kokho no mo aba ye ni immigration mpanimfo ye wo no matwetwe nkomo na ne ekoso wo mayi ahye so no abusia ye behwe se Ministry of Health Ghana Health Service ene mpanimfo asemu aboka kire ye o na ye preparations no say Ghana ye betumi akase ye de niema gu akwam niema ye no eye ya no ene ye de donwere eye ya no ene ye de donwere anasa asem no aye ka no asem no ane ye ka no evisa bushia ya de asese atwiniti wiase nyina ya de amanya bose wo ho eden amanya bose wo mudie bibia betumi aso ano ene omo adidi agromnya yo na China de na omutimi ye bibia da bi China ya de nu hwa ase bo wono wentumi anso ano kakran atre kwa animu ene US fo omo de omo ya wiase nyina ka ese US de ene US ya de na wura ho na ba bi esi ye so no ehuru nipa wo wono ene wo ko South Korea ni amanwodo ko Italy na ko Ghana ya tena ye bo wono no banimfo se watum Ghana ya tena ye wo Italy manum yatum ya say services and banimfo so provide no this say hia pa no wa frɛ ne kwanya number se na mpanimfo de agu akwam se frɛ na mwa bi awuhia ne ye de aboa na emom se wo kɔ hɔ no mo bi te hɔ no wo mwa na mhia passport na mhia bo de da bi wo matum na kyese Italy nyagoro eti abuhia ne anwumire ye bekɔ Italy man Ghana de hye ye bo hɔ no mo ba bi obo ya say mpanimfo aye nhyehyɛ ye hɔ de wayire niema mu o se gatherings ahoro se yaboa ye ho ano ene ye kɔye party wo ha se ena ye kɔto dwom wo ha ene ye kɔdidi ne ye kɔ aso ne ye twani nyina mu kanka ene me ayahodo ayade no mahu se kyese kɔso tentem na Ghana every day one ye busia coronavirus ehu dede yo hyase no ene bani ni sujumade ye aso ye ne Ghana service mpanimfo twetwe nkomo Dr. Bedusa akode ne mpanimfo aka woni wo kasa na o maka bi acho ye guso ye de niema gu akwempempenso a ye droni enti ne ye ne ankasa ye se empempenso a ye droni de ya tibi eti yeso ye kwa akwhwe ne abeka na Ghana ni bi a wo free China abewura wo mayimu na obewura Ghana ha sei no wo so no ankasa ohwe ba bi a wo free ba bi a no wonam a wo ba wo bedu ye na mo hwe screen yi de ne fa mu na o se
ade no ayeye me me ankasa menyimi huni enti mi nkofie kura sese ni akodu ni se wuni pakroba na wunyi huni na wusuro sa nhwe ya mi kowura fia mabusuafo me de besabo na wankasa wakwaranta mo enti ni ya baabi na abepa akohye se me hye ha na watwumienu because yes gestation period no 14 days 14 days ni me kope baabi ahye na dru ho no na me huson wa na me kofi ya oman na ankasa yenye baabi ye ne sa enti yese ni akoba ne se nipa no eba no ena omo ankasa self quarantine wo quarantine wo eso mpanimfo chese bode niema gu akwan na ne apomdi adwuma efo asem o ka che yese suspected cases ahoro 26 ya yehu wo Ghana ha sei no test aboye ye ni nyina approve negative nanso nipa ba ko afirimu ya wono yesi German wo firi wura o man Ghana na sa nipa no ofirimu no yade be ne kun no sa nipa no yade be ne kun no abuhia yare no enya grose ne yehunu no wo kan na bebi ma ye o na fie mpa ne dabi sa yetena se ne ye se o na Ghana de ntumi nu ha abuhia Senegal edu Senegal se ye ba sub-Saharan Africa ha se ya countries ya anya bie no countries ayade no ayi ni ti wo ho no Algeria for na wode ye na Egypt so wode ye na mu ena na anu Nigeria de ba ye ena nei Senegal beka ho na Senegal de ende ye sinipa no no France mamu no ofiri obaye etu okwachini ya wo ba ye obewuro manumu bosumi etwam eni de etoso aduonu nso banimfo hwe ne ya na omse ye mfani sie kakra wo ye nhwehwem na chese wono wachi ena ono so wode awura Senegal manu enti Ghana yeso ti ayeti o mayi mu no se ya ntoto ye niema yi ne adwienum ene ye de niema gu akwa ene nyankopon no ohwe ye so efisa mpanimfo a wonimde woni enim bambomu woni enim apomje ye dodo na eka ne se baabi a ye duro na vice president e ka se ebe ya nke se nchia bebrebe ne yentwa so enchia bebrebe no nka yentwa so kora ene ye unipa kro hu a na anu amanfo de ase wode wonan na echia ene ye wonan na waka bomba akumienu miensa na wuko se ene ye yensa no ye nwan ne se ne ye etwa bode no na wachia wunua na wukọ be eti nka niema ye gidi sade we de nipa minyini ni miso misuro na nka ya boye ho ban ade afiri ho eti abusua nyumire se yesi adwa medical ya to wanim se ye koye borders no na yako Italy manumu na ye wieso a ye ni NGO sabonum de ne se apomudin ye beko ye ne wo so betwetwe nkomo ni ahwen ye koso ewo mayimo efise se ye nyina ya amomode ama ye ni ana ho ni etena ase na ye de nyame doye abusua nya ye nko na nyame bo ye ba sase su edom na nyame abo ye nyira na niku amanyina so etinya Ghana nko na da bia ye de atuye ho eti anwumre ye hwe preparation so far preparations ayaye efa coronavirus no emperimfo 2.5 no abonsa kan ye no de anu watumi de aye sika no asan no ya tese sika no ese sika na eni wontina centers no yentumi nkyere se nipa we ba ye be quarantine wo anase ye be koni se no mama nipa hu ni ehu ni ekoso efise World Health Organization panimfo park adwuma no ayaye ye preparations ni ntokuro de dem eniema nwie pege eniema nsi yie eti babia eya ekoye na busia nwumre ye beka yenkoye so ye beka na busia nsa na ye beko coronavirus no mu no awie yesema ye di tudwa efa abowogie o my Ghana yesi ye di abobo chese ye di edo abonten sofo chen ya nkasa ye report Africa so azonwo ba ye se nipa woni na monten so Ghana ha sei woni ye na monten so sresrade we kura de nye Ghana fo no ebomuo no Niger fo nkokwa abone wo ma wotumi yire watari mu kwa ya yire watari mu twan wo srade bo odiade bo amfa ma na wonya awu ebi betumi adi wachi de wakokwansi se bobo no wonum papa panina wo ka bo ho abodi 60 years wasire sika na wabre wonya bi eti watwe sikan afedi ode sikan wode sikan na hye no mu ode sire sika no wode akum nipa ba ko wakaso azongu wode akum nipa ba ko wakaso azongu na sayeti omayimu na nipa wofiri ne maimu ni ja bagana wono wo ba ye se memeti ha nwumre ya busia ebi mu wada ye chim ha se ne se wono wada wo ba ye ose ne nsanka ne nanka mi nya dwuma na me famu ni boto emra so wo mayimu se woni esresre sa de emra ma ho kwaye wo mu kura ye se wadi dem
wadi dem osra de monte so kra se yi wafiro eso sa nipa mi hudi kura me mfamfra wo sa ni jefo no wone na mo no mo abo osre eni se na wakum nipa ba akum yenu gu ayasabia sikan no de abo wo se twotwotwo no wakum no sa nipa ne nam etuo hyebo ho ebi sikan ya hyebo ho abode nan no eno na nani bufu ya aboyi bi odi kumpa etuo man no ayetim ya ankasa ye bambo nipa ewo mo se ye ebo ye ho ban eniema te sa bushia nijefo waje Ghana aboso wono so chesa asem no ne ahim wom ne se maba wo manmu so menya dwuma ni maba wo manmu sa awowo no menya dwuma wo ya dwuma na fagu mboto ne yete ho ne ye hwebo ene o magye monten so aboso ene wodi nsem hunu abushia enne yasem adi chop no so no coronavirus na so wedi ye fa ni beto ene ye kofo dia beto mu na nam medin ade Akua Boakyewaa Yiadom abushia fra mi ABY Majors ye dia sedama alomo bitters alomo at 20 abushia sa wo no nsa na no nsafo a wotorofo eti sa wo no nsa na be no nsa pa eye alomo bitters eye bitters nti eye duro na ye nsapo ho kakra na ye de agu eti wadi mfie du nwotwe na wo num bidia wutim sa wo no maduro nsa abushia kasa preko ye ba ye mfie duonu ene ye chade ye se ye aponche ahoma so ne mene woje odia wo na wo sene no wo na wo kro no agbeve heba center abushia mona sope na mona behwa ba ya wotimani manwumre se so ye kon so no abaya ne yo so no obroni ene ye meri ode mato live wo Facebook an ne wo no ba bia nka be eye mona sope na mona eno an ye di dwade wo di soap ni dwae na di cream na sra wo ba wo skin no redie so redie kama wo na wo di wade e ko ni agbeve heba center dia badie wuni mo agbeve fever no e ba ya che atu malaria si bebre e na ya sabia no so dia gise yade no wa modi ko so tuom last stop agbeve heba center woni yade no wo hwe se ya e na Franco Trading Enterprise TV ebuni mu TV achemu TV achese design ya ye plan wom TV kama ni ya ye ne yade si wo no abusuye si wo dem no bi wura ho no mo a wo si TV nie wo de Franco Trading Enterprise branches the whole Ghana wudu ho no mo a bisa Franco TV nkase TV keke Franco TV wo de na special no wade abusuye nwuma na ebo ye chidom ene ye de bro de mu live wo Facebook asempa 94.7 FM ne producers ne so de wo bo mi chidom den Adom 106.3 FM Adom 106.3 FM ena chese yegusu a beni ni suzuma die yade ebro wan hwe ya no wayira haya Adom 106.3 FM abushia producers listo wo kwadwofojo abednago asante asiedu kwam kulenu Felix Animapau ena Frank Milovan obroni techire wode atum live wo Facebook ena misumidin ABY yadem live wo GM radio na chese ne yatumu wo London engresi abochimam no enche yebekwa homa so ni ahyase ne mpanimfo atwetwe nkomo medical dia to wanim enne ne yehwe wo dwumadie su coronavirus empempenso a eduro wo wiase ye ka wiase no so Ghana yeso ye ka ho bi eti yesei cases no akosura yedem sen 90,000 empimwa diokono cases no ne ya report a manfo a wanya bie ena woni ewu so no 3,000 ni achiro empimiensa ni achire eti o man Ghana se nyame ni ye ho afofi na koyese na ano China ni nipa bi a ye hu wo se mo niema ekoso wo mo ho no entwaye kolebu ye de wo ko ya na manfo odwane no ye nhihye ya ne sen nipa a wo no ye ti no a yesu ye rane test omo hwe no wasi abonte wo ko dada wo dwane so okwanyi o na nurses ni doctors no a yesi sa nipa no wodu kolebu wo no mo a no wo dwane ye na buhia e wo se wo dwane so odwane afi so omo so adwuma no omo ye no wo mo nkwa edesaniem wo mo nkwa ba bi eda no enu so hu hia eniema ye de boye ho ban doctors ne omo anim apomden be ka cho se PPE eniema ye de boye ho ban se wo no ye adwuma no ade ben na wo so wo de bo ne ho ban enu no omo nya bi ya ma won training nurses no enkanka disease control for no ya ma wo training as to senior wo binya yade ni bi no wo ba won so be fa so no wabo ne ho ban kwan ya wo so fa so bo ne ho ban eno ya ma wo sa training no ni e course Ebola breso no
Ebola o se Ebola abreso no Nigeria men Ghana ni doctor men kaye busuafo yi ya wo Dr. Adadivo ya wo free mu ya no sabre na doctors no wo de wakoma ne wo honam nyina na eye adwuma no wo ye adwuma no enti kwanye wo se ade bi se ekoso na kwanye wo so faso no handle cases no se doctors ne nurses ni nya training bi a wo mu so nim se da bi enwo se me so we mu enwo se me de mensa na sa akade ni ho na behwe no de ni tie obi yare mi so ni mu ebe wiase no nso na ekono ebe wiase no ono so na ekono enti training ben ya masa disease control for ni omo a esese boye se adwuma no ewo se onya hu nimdie se obi aba hospital no so yo mi free one na eba mi free China na eba won show mirika mu nyane efi se onim se magi training no kwanye wo se me fa so na me handle ni panini abusia sa training no ya ye bo man Ghana mu anase ye nyeye airport wa mpadinfo ka kire ye se ye de niema agu akwan mu wo airport wo no mo etu o nipa kro wo ba niema agu akwan mu enne sabri ya meka sei ya nkasa ye nua ye ni ye adwuma e wa fidie so ya wono Italy en wo free bedru ye ni ye wo fa mu wodu airport ni ye wo fa mu no ye ne betwetwe nkomo ne ahwe abusia ye ni kan kwa homa so na ye ne Dr. Dennis Laye Doctor en chese ye ka ya pomuden efa pos ahoro ne ya hye so no wono any coordinator ya wo hweso enne mpanimfo koye meeting we futupurunhia mu no koye ye ne ye course wo mu eni ahosiesi a ya ye bia no Dr. Dennis Laye ewa ahoma no so Dr. Free ahoma so ye bebo modern ye sakana ye ne no ebeto aso bi share dem live wo YouTube so Adom 106.3 for betumi ahwe wo no mo na ne aka wo se ye de eto awoso bia no ye tumi e de amawo ye guso ene coronavirus no na ye hwe enhyehyɛ ye ampanimfo de agu akwan mu ene mpempenso a kyese waduro nyina no abusia ye ne mpanimfo etwetwe ho enkomo na Dr. Dennis Laye Port Health Coordinator ena ye ne no ehyasie na ye hwe enhyehyɛ ye ampanimfo de agu akwan so far ya hye so eniema ben ena mpanimfo de agu akwan mu entoto ye agbaye no ene sen enkanka kotoka wiemhye gina bie mpanimfo hyehyɛ ye agbaye no waye de aduru he nipa no a eba na ye dada no a se wo beduru ho no mo a na chese fidie no ayese ya de check temperature na ye de check temperature no ni amwa fill forms wo fill forms ni wie a na se wo temperature na ye check ye hu so we de normal temperature no en wo de namwo ni ye jawo na wo kɔ ana se de na wo akire enhyehyɛ ye ben Doctor, good evening. Good evening. Mbacho boko de yeah, that's the waji so enumei coronavirus ya education ya buabi ene madwuma amo ye mpempenso amode aduro ene ye pese ye no twetwe ho nkomo na ye nhwe ene nhyiamu amo ye nsem amode atu dwa Doctor. Hello Doctor. Hello. Yes, thank you. Me pa choti menka ene nhyiamu amokoye ye efa preparations amaye Ghana service ne amaye mpempenso amode aduro gina ye be na masie nhyiamu ben sa enemu ye nhyiamu fa entoto ye amaye sane ye mo ka se Ghana fo bi ka sa hye so ahodo no munye entoto ye bi a mo kyese maye nhyehyɛ mu de niema agu akwan mu enemu ye nhyiamu bi sa nhyiamu pa se meeting bi wo baby sa de me nim ye dwuma de gu so ayeye it is only specific nhyiamu bi a opeso me ye ka ho asem bi a ne mo ne kolebufo ye gu so ayeye efa coronavirus yo enti adwuma amo ye no Doctor ene kolebu nhyiamu ekoso na no fade e ho kolebu kolebu de ye report or de ba ye fa ene mo nsam amo ka support ahoro no mo de niema agu akwan mu ma ye nhyehyɛ ye sane ye wose musiye no ena meche se ene de nhyiamu efa corona ho de menye aware of any meeting isa ne mum no ye adwuma ne de guso ayeye sisi ameno ka se me yete ye penny officer ye guso ayeye ye fading any normal ye be
enti adwen no amofa ne adwuma a wose mo ye no so far say adwen ben na mafa nhihye ye ben na mode agu akwan mu say ye di kan ama mo kasa bebre afa enwuma ye di kan no say ya ye ni say it atiasi ko ahoro bebre so say ya sha ebitimi aba no na say be ba ha no esese boy ho ban ebi ene say kutoka ye de no bi SCM say ani mo akofa ho ahwe no ma ya ye wo ebi ne health declaration form afenso ye screening ka ye start ye nanka omo free airlines are more connections than what China pay the Emirates Ethiopia and Kenya Airways omo kona nanka ye ne omo ye adwuma ana ye ne omo ye sa health declaration as you say no ye obia obeba Ghana if you approach bia no obe feel say health declaration form ye bisa na nsem bi wo mu say o symptoms a na afem pokra no omukọ bebi omukọ yi owo bag ne so ye wo information bebi wo ha e wo screens ne so di kofo behwe no omo dia ye futu ama omo se de be ya se ba ne so bia ya na se bibia ni a obetimi aye den aka aba aya sabia na ya hwe ye di ho ase ti eno pa ho a emise minister so edi assembly abetuka efa normal ye na face of futu ya de be mama amanfo nyina efa sa ya wi ho na enti sese ya be wo hai de mefa so na mesipi edi kan area enom from boni fe ne droplet enti se obi bowa anaso enti anase mpo no se ni hwini so shukra eno kra na betia nam so obi anya sa ya wi na no na chese the chene se obi bowa ese so bomode tissue baby or the kata na hwene na no nyina no bo wakum owie na eso paper no or the two bolem eni se or the sheni butum because or the sheni butum no mo na bitimi ya den awo so for a while se oyi biuma ebiana or the akosa obi the tosu bium no ese ye ensahoho eho hia pa obi bowa na se or the tissue no ka akata na hena no we a ese so bomode no running sa because the one running sa intention de enfa ya ni ho a e won nsa ho no or the chia obi a e betimi anama no so manipa no so betimi anya sa ya rebi na yen tren se ya re no bi si kromo ansa na ya kacha manfo se omun fa sa e kwen ya makan so ye be sa manfo yen tren se corona bi si kromo ansa na ya hwe se afide bo wa se kata so ye fan say say de beya so corona ni ho ye bowa ye kataya no enye yensa ni ye dia kataya no na mum ye isi ni ye wie kan so ye be sa ro yensa enti no mo bi say na ye kuso ye be kuso akoso abo hodaru ama manfo nyina ayenhwe airport de ne sane ewo ka no sesesi obi free amno ne baabi ba na odu airport wono mo a ne wo famu ene sen atase yede afidie checking the temperature no fill forms no eno nko ani ade ye no anasa de bio na ka ho eno afesi ye more education inti ye be ka se bia te ye makeken ye bi te na empono especially when we feel corona ya rene si hono if to ba kwa ya sa dia ka ho ne se o mo no se o fie on hwe ne ho so onya symptoms amna say ya re no signs are ebetimi abase ebetimi ya corona tibi ni ho hye so bowa se ni minimum aye code ohumi aye so so nya sa symptoms himu bia on modern say pie infinifia ne mum no obefrey em say hotlines no ye de atuja da se obema me hokwan hotlines na mesan esisupi ama obia ate doctor Sisumayen that hotlines you know se offer hotlines na no call center no more information wo ha omo betimi de ama o efasa yare yi ho enti eno so
hunya pa esan se e passe obi was higher yevan is wenya symptoms in your person p e call hospital no kono so no one camp why e bit ya ba se bushani biti nempo no so ni ne council na so for public transport omon oni betre no ye ni mo bi obufi obowa na so hentin abroad timu na obetimi de ya na sai obo nti de beba ne se ba se eye corona ya rekwa nkofo a ode omonya international na say nkita hodie no yentumi enhu sa ni pay nti na yese so mo mefi amanone be bia yare yesi China, Iran, South Korea, Japan ni ekeka hono so omunya symptoms ni bia omun first number sheet me patro somewhere ready me number no 050 949 7700. Doctor Sansi Subi Omayen 050 949 7700. The tosu mi no any 055 843 98 68. It's some numbers here 24/7 offer yeah Ghana Health Service yeah juma e phone bi wo ho a omupe tie asema nipa kwa wa frɛ no opese ye yi anoma no na ekwan futu anase kwan e de nipa kwa na be fa so no omobebomode achechewu ache omombehwe sa numbers na doctor wo kire baby a nipa no free ba say ofele forms no wo kire say ebia me free China na eba me free Wuhan na eba na say me free Italy na eba Italy ye nim say ye bobro no ba ko ho no mo a eho na yawe no kire say yi ni ti wo ho no mo amampanifo ni say ye bag gatherings ahoro kora o muntwa so eti no say eba ni say wo bi free sa country no bi so eba no ba bedru no ofele forms ni wie ni ehun se baby anipa ni free banade ni bi wo ho no mo a ye gyan no mani kofie se wo kona hu symptoms a na wa frɛ number wey ana se nipa no wa ba bedru no enke wo se yetumi quarantine no e bia 14 days no ni ehun se wi ni mu ni ye gyan na mana kwa bi se nipa bia ne wa twetwe nkomo ne se wo mo because of baby o mu free baniti no ono on pese obekofie okope baby quarantine no ho after 14 days ansa no wa kofie. Good. Me the passer worker they friend the self quarantine you awesome because no who be here. See na say no sabe se wo free baby a esi na oba na obinya sai na obetimi dey asai wo kwa obishafo it say so wo bedu krom ha no o hwe na say obetimi a practice self quarantine na it will be ebeboa yentimi nkyerɛ sɛ obia wakɔ baabi a yare ne si no obenya saa yare because yɛhwɛ China nipa wɔ China ɔmo yɛ sɛ 1.3 billion nipa ɔmo nya yare no wɔ China no ɔmo nduru 100,000 mpo nti a very 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 small population of the Chinese percentage of the Chinese population ɛna ɔmo nya saa yare no nti it's not even practical obey quarantine, especially Yemfa Italy. See, nipa say nenya yare no. Omundu, I don't think so. Omundu 500 impo, not 300. And Italy population so. Those are the practical issues on the ground. Enti to a month for say. Yina ye wo rule. Yina ye wo ya say dey assess ye. Sebe ye be hwe say bi ebeba say. Se ban say sebe obi bonya yare wo krom ha. Into at the sea. Enuntina ye course ye to a month for na ye month for education on yari said this here a quan over fast or between ya a quan between a ball open set there so who can't when ya na on fan side obi and no pay here pass and say you pay say and yeah weighing of anything so the shot WHO a World Health Organization I'm saying na promoting my omun si wo kwan say yema obia entukwan ana say maye ni krono trade
trading into dwadi export ne ade no omon pan is no main na because enye ade a ebebo Jim FM. if it reaches that point more kasaya assessment no and even here as a country yes here assessment ye did say me be do no say necessary ya me did say ye be to sa na mo no but say no enya ade a evidence I want no e ma ho kwan say ye to sa na mo. But Doctor Sanya wo ka se so obi betumi aye self quarantine no a wonye no nipa ya me kana semi no wono guest house en wo kwaje ye en wo koda ho ko ye so no wa monama ne ankyere obi ase esa se me free hair benti na me bepe baabi ahye enti in contact ne de nipa na wo ho no woni won ade achi mihia nsuo mihia boye a woni nipa ne bedi nhyiemu enti no na busuafo no mpese bi beka won na emom se nipa aka ne de eden ya bi bekọ wono mo enti se nko man ne ye benya baabi a ye de nipa no kwa ne ye hu se state no na ehwe se nipa nya obi aso kwa na wosika se me ko guest house doctor how say self quarantine ni mom na ye me say self quarantine e bitimi aboa se no ye self quarantine no o ti ase say ye ka se be quarantine obi a for 14 days 14 days na America ne ye keka ho no omo quarantine omo ye omo akasa ko form every baby ayare na kasa se Wuhan say in the UK omo quarantine ni fa be 60 or 80 bi omo ko form in Sri Lanka so ye bibisa na ha no menye so say yakofo bibisa ba ena China America ne ye keka ho no the almost strategies omo ye na nye obi a wa fi sa ko ni mo ba ena ye quarantine no it is self quarantine no it's being practiced even in the other countries na yabubudi so more quarantine enye on a large scale on as a mass quarantine for obia or people ever quarantine is specific for kufubi or form for very high risk areas. In the midst of all these we have to also look at the practicality. I will continue to say I hope here say I'm saying and minister issued directive there a few weeks 2 weeks ago no or ye clear say you go swa ye hwehwe no ye assess the situation say you 2 point assess ye quarantine krom ha aban ebe masa kwan no amaya ye say adwuma enti doctor so far suspected cases are yenya ne Ghana ha ne yesen 30 ni nyina ye negative 30 ni nyina ye negative yes obi afri mu suspected cases are yenya go obi afri mu there be Ashanti region dia na yete yesa manfo dwane se yese yade ni bia pie ho no mate se ye ka se ye yare bibi eso test no anche se enye yare ni bia iti yentimi ka se yare ni na ekumobi yare test na ye clear se enye coronavirus yemra ya hye so no se ye free airport wono mo na ensuo so ene border baby ti se ye ne alubo Ghana ye ne alubo Cote d'Ivoire doma hinkro kura so kwo ho no mo achi ne ye ba Togo ye ne Togo ahye so ho no mo a ho ne hyehyɛ ye be na maye sise ne ye guso ayeye ye di kan bi di kan ka se esi ya na ke wo China pe no Emirates Ethiopian any Kenya Airways for kwana na ye show mo exercise afi ne akọ amanone ahodo so no yes science obia ofri abroche eba Ghana na ye hwe na emma Africa so there emma ha no na chese border points no then your priority see Asia Africa no and also your system into any portal for no engagement screening at the entry points, and it will be extended to all the designated entry points. Eti na chese so ka se ye de bekwa na chese ye mfa nuru ana
enye ni nyina doctor nipa no e wa hye so no eni nurses eni omo a se yade yi yesi ye hu bi kwan ye wo se ye fa so ye hu adwuma e wo so omo ye no ya tumi ama wo training especially disease and control for no disease control for ya ma wo training se nipa no eba kwan ye wo so wo de ne fa so akade ye wo so wo de ye adwuma no ya ma training ya wo bi se ene isi yesi o suspected cases a baby ti second tampo e ha kwan ye wo se ye fa so ye no no Minister Chair say you issue directives to all the regions, all the districts, your existing structures, your Federal Public Health Emergency Management Committee, your some rapid response teams. Rapid response teams, Omuna say Bibi Basisia, Yabashomo, Messi, make a national rapid response team. No, eti Nansemu, the BPA or Kutuka, Kofobia, Nipa Bay 2 or 3 bia. Kutuka any ye pekio mono. I was part of the team I call take sample, ye they call Noguchi Momo test. Into those teams have been activated. Now ye can we the principles are the infection your friend infection prevention. So the hena unya health worker and I say apomudin ejuma efono. Corona ensesano is the same thing. In TC, a kasi yesha mask, yenim how you see mask. Nempono, yen na also say because there yenim dada minti yen yahoshi. You kuso ayeye obonika bibi refresher training. Said the bear, say pa e pass e binomo every cry AF they are church omo dada na omo betimi ayeden ye betimi akai omo na omo di so pepepe. Let me say Minister also announced say your personal protective equipment 5,000 for starters. Yache region BR NYB point of entry. Yache amomunso NYB. Kolebuse yamomubi Rich the General Hospital. Into yache to the major points. And after so communication lines have been established. Say a TR 5,000 no say Yekasi Yecha, Kubia Kren Yabako. They've been concentrated in places you're making sure say communication war. Say Obi friend, if say minya phone call, suspected case will baby clinic be one kind or na National Public Health Reference Lab or the team Eko Honomo or Mukuta or full personal protective equipment no or Maku take sample into you may my colleague no one lab on our confirm say the sample na konoguchi into your results into the way I hear Jumano saying that here and normal we are communicating say the way we can use it where it is needed because you can see a check the NSC a koto there 1 million. And so very strategic in the distribution. Are there any sikana? As I say, I didn't know cotton. And so the bank for so immediately. And I say, and cotton go. Nothing, I say, TPs were expired date. I see a cotton based on our current needs. And as and when the needs demand, no, your best is son. It is a to become plans. We have plans like that. Yeah, contingency planning. Say the bear. Se pass yesi e topic one ye be modeniato Doctor yenhwe education mumma e won mu ye nyina mu ye the health workers no to nchen ye borders no to nchen a nipa no so e wo manum no education amode ema ene say ne ebeti se vice president e de ne ho agi mu ka sa nchia ye ntenchia so Ghana so ne anim woni say ye wokwan kura fa so chia pani ye wokwan fa so chia kwada eti ye ntenchia so ebi so de omo kan se nke be ye kura nka social gatherings wo kie ntwa so sorry kura na munyim handkerchief na monchia na bonua na yese ye ntwa so ni nyina no ye nti se bia schools mu ensori mu enwuma mu education no mo de kwofo mu amamfo ate eti ni obi apa na wo kan se uni obi na mo se wanya kata meme mfa coronavirus bi ama mo no education amode ma amiate yade na se eni say say education de ehunya
na bidi kaka say normally bi wo ho aye fanse ho ena eni se ye trema corona ba ansane ya say they see there obowa bowa ngumeso because obi bowa say no a corona ni Ghana onim ebi ana tuberculosis enti enes eni se ye na hot train say corona ba Ghana ansane ye be hwe no mabi ni ye de atutu yi education no ye ne mo kasa already adom se mo ko achi pa mo affiliate stations be brea anko fotie into education no amansa education e dia no ye engage other stakeholders. In fact enya adom kwan ye engage multimedia mo platforms ma ba bebres ma ba joy news ma ba others me other colleagues na director general issue directive no ye being lawlessness no we have all engaged all the other stations. It is part of the media education. Your social media is also up. We develop a lot of short messages circulating on platforms. If you have Metioka no be send their brand or say on the baby. But but people are also sending it back to you. It can also you use multiple platforms. Nothing, so the regions are also doing their part. Also are engaging the communities and all. Into education, they are air course. They say make us say Kutuka Airport say Omobo jingles be in the terminal. Mama for education about it. And I know say help promote communication team no more to get even more audio and probably even video content out. Say the bear and also with education. Doctor, many workers say ya message ye free or see a friend no ya unyante or see me ye personnel ya me ye juma e Ghana Health Service ame we lubo border no so PP na doctor e ka ho asem no border no so no ebi ni ho eti Mr. Obisa doctor ma me say borders ahye no so nyina na kade e wo se nipa nsa ka na omde ye adwuma no doctor ye sure say ebi wo ho PP Lubo and this me body panitin but you know more head ni meeting and nekra no ho you bet me a friend any episano ebia no staff no ho na only but that would also not be good. They me pressure me channel say port health unit Lubo omoka omoye mo PPs no nempo medical so I can say ya chairman regions ni na regions ni ma all the regions PPE into communication with the regional health directorate if there's a need for PPE, and also is another gap opportunity gap route on which we use. Into no say elubo omuni PPE. Dr. Unim yadu besia na yaso ya me reporters akoho no mo efra no pay omo wo border no so etu de se wuchie ye ne a obete yakọ elubo yakọ Togo area ho no mo emia ya hodo a yakọ nyina no ye ne wo betwetwe nkomo na ne wo kan no omo asisudua ama ya nwumeti emfa onsia bibia ne e besan fra obi doctor yo madam wase ya da se abusia penna ya ne twetwe nkomo ya fa ne Dr. Dennis Laye na chese wode enchiemu ama ya education omo ye yenkwa manso ya ne nanadu wo West FM ye no ewo chese elubo na chese elubo ni edru no ene ya ama nanadu ne to anka fom anopetututu ni yete ni tum se nana ko na ko hwe hie ne so de na ekoso wo nana majo ejo so eduwa boko de nanadu boko ene adwuma no ni ehwe ni woye ye kosi ye fra nopa wo ko elubo boda no so no ye ne doctor atwetwe nkoma nwura ma na e kase o akade de bebre wo ho no mo wo kodu ye hie no so ne ma tesan yo eduwa mamanase me no anyi eye anopai no be no wo twene kan hugu mu ewo eye elubo boda no so na okuko pimo ho a the doctor can no say e bi to sikaka because uhemu a the moment I do boda no so ankasa no nka the ni say ade o se hia okwan no aye saa amo protective mask ya aja omo se so mo hwe a I don't know say ade yam samamu ya de anase ade ye bitumi afam samamu mo obi enya bi no we do ho a nipa kakra bi e wo boda no so pe na omo tumi enya bi
na no na any penifo kakra edi nkomo na mo kire yese ade no kra no anya ade a aban na de abre wo mo na ebu mu no e ade o man kasa na to kwabi na mo to firi eye Cote d'Ivoire na ade no kwa nka nanka eye 8000 sifa but if you e say ade no e koso ntino ama ne bo no so ba be den because ko bi na etidi ndi sure free 8,000 sifa ako 15,000 sifa nanadu nyabotra ni enko nkakra sa nipa ya wo kan o masem no eyo manfo a wote boda no so ana se ye adwumayefo a yafa wo se munyina hye no so na nipa no ba mo ncheke wasem na wo kan house the asem na me no kan eduwa apom di adwumayefo no ne migration fo na ase wo mo na omudi omusika to mask no yes ntanifa no mudi komo sa na mo kire se enya dia efiri abaya so ye na eba ne mu no omo ankasa na pekwa bi so no mo to sa de no na omo de bo mo ho ban ba doctor so kire se ade no omo mpese o mbeto amna buru so ntini o mato no ye ina for mache ama biedu wa me ne kasa kura wo bodi ani se wo mo di bi ebi abre bi mo ana wo bi age agudam Edward, many open it back to change common national catcher me and say, if you are plan on a make a panel. Now, and now they are the boss no and the boss no come to conquer. The entry of all kind or papa professor, then something to make a sack at the media into the more the man no. If you not yes, I didn't do them, and I said, a free can have name of no man can have a question of maybe. Into the Nipa if you are not more I say, I'm going to go to more a million separate. And anasa omuwasa ade na modebo mo ban ni bi enso omu nyina ya adwuma check nipa no a eba no enso miensa na ade ni bi hihye omu ne ehye gloves ne sa ne ma no udu arrive ho awo omu afidie bi a eno no omu de share with temperature eno no enye se bi a coronavirus nti na ma mo ye sa de wi ewo ho dada efi Ebola mbe no na sa de no eba ye nje no unya duru wa obanet ho onde onde wi ni be kire wo ma so wa temperature me se anase enye eno de normal we a ewo ho nebo mu akadie na Ghana for na ngasa to ade be bo mo ho ban no akona sisi ana e problem no njina fa kwa immigration for ne custom form na border no so mo kwa no so mo na mo sa this how to fuck akana pe na ebi mu obi na mo tire se the free last 2 weeks eba no na omo nya bia na mo so ma che bia mo ba sa ne bua ma ebi ntino omo tumi nto bebere sisi a na uremu a omu ewuremu no apart from afidi a wo se ye de check temperature no kura Ebola breso ne baaye no kotoka ha de omo fele form so wi asi kofie wo hu bibia na wa ankasa wa report we wono so no etesei sampa pa na edu a so ha ye no pink form bi and the STC no edu ye no ano na aja health for ni bi abomode a urem na o ma chocho bi a di no ma je no eye ne ho nsem kakra na omo de ato se na be ya ekire bi bibia na omotumi etuwana wanche de sa forms ni de ebi wo ha na me akwa na pay me saka bia na je endorse yi pa wo mini amemfa hunsia yentwa ni tiabwa ni emfa hunsia na me na wase pa ni adwuma awaye filifi mo abushia mini abema na nadu West FM men wo elubo border no so en wo call ya sani doctor e kan so akande ni bi wo ho no mo ye wo che ne se eyo mo ankasa na omudi omusika akwa akoto apom di adwuma efo na ewo ho no en wo modi omusika akoto eti abusia ye guso bani ni sujuma die ni medical dia to wanim se enne ya chese ye bekom ye nua wo beduru anopai ene ye kwadwofo dwokora so aba beduru eti kwadwo ba no ba bia wo free ba no ehwehwe mu ba ne ye no kora ansa na wo si form ebi se obi dia wo kan se forms no ese wo momfele no nipa no a wo je forms no nipa bebre egu no so eti wo ofele forms ni wie ya kora no wonwe so waji wedie no waji wedie asa maturo nsohwe wie watwere exams da watwere exams ni wie na wo mu invigilators na ejeji a waje wodie ni ade index number na ehhehye ni ahhehye ne sa anya afa ni ebehwem ye ni adaje adi behwem ahwese wusu firi hin na eba da bi ye je forms no
na de yenya check your temperature we okay ndie na chese kura na wutwam na woko na ama Mohammed na dwenche ye ode abani wose kan UST campus na me we bi wai me hwam anwumre nyankopon ka mo pa na ebribia muntumi enfadmade emreye aba Steven so ose more fire monto aso me abijan na meti asemi na mse ba me hwe Ghana so preparations ayeye eti metie dendenden me kwabena boaten wonso ne de ye ode aba mini abema me jiri se na de ye papa wose bi wai political professor no frewon na yenwe so omanya vision na ehima amafo wose bi wai chese me pese me bi so oman no ayetim no ye serious pa se oman a ye niabre ye adwuma Eric Hakuna Matata Kofodua onso ne dienie wose Kofodua na mehwemu fi na ebi wai mame kasam kyerɛw coronavirus no yade a sesei no amanyosem de wose ye yito nkyɛn wom na ekua Ghana ye woku omo de eba education a ya shada wo mandate kase ade ama won se mumma education na ade bi ekoso nipa ntiase NCC mpese mbisa so omo wen omo education no wo mo hya se omo dada bi agise epusu won ansa no wasim wo mo wa hefa NCC fo nsori den na adwuma we won fa nko adwuma no omo kro omo adwuma sha na omo nye Bismarck Kwame ade so de ye ode aba wo se mechia mo papa na enyana basa ena mede free na dodo na afam ya de mununkum yedase ya de mununkum udi hu hia pa kwabena gentle so de ni o se ebi wai ebi kwabena gentle se adwuma no na afese mijayi a ka kire mwate na message we da bia wo de ba so mi fi wo na da wo de bai no wate ena so mi fi wo sa mi amini abema mi fichi kura Farouk Chama so de ye ode abani wo se coronavirus no eye national security threat enya de wo se chese ye didi agro wo se nibre so ne wo se mpanimfo ye no wo hwa no ye niye wonye na oman no enkwa animu Paul Oscar ankoma so de ye ode aba wo se prevention better than cure eti Ghana Health Service for education wo be ye omunye na omunya ensamo abisa wa no akeka bi ato wono mo na o mape ba bi afa abusia dem live wo Facebook nti adwenche no wo betumi adibi afa wo na YouTube so live sa Adom 106.3 wo betumi adibi afa wo ni akenkan edi amount na konti bi na Adam se so de ni osimitie mu japekrum na mitie mu efrem gidi se japekrum for emuye na Modesta Frempon so edie eni ose bi wai wo mu wo sempanimfo miehu pa se yade no immune system say ye immune system ye wo lower enable se die wo de ne uhia nkyere mu pa busia medical dia to wadim se ena no pay ya yenua Jerry Justus wa ba bedru Ghana wa papa bo Jerry wo machine de say onuru fie Jerry hello Jerry boko de hello Jerry boko de o nyame adu bi aboko na wa bre so bre no bu wie prekwan no wakoda ya da sesa waje ya so bedru anopai ya pese ne wo fa mu wo kotoka wiem hye gina bie no wo ma yehu kwan ya wo fa so a wudi wura Ghana enne ba bia wo firi ene kwan ya fa so adi wura Ghana ma ye nkyeremu okay the only say me akaka na yedu Ghana no omo announce of flight no mu chen say who the usual how do you call this one? Immigration for the no be my be feeling no. Omo de my you feeling the normal one that you always do. Na kaka no mo say my another one be. Who say immigration for the very cute bisa green be with white lady. But later on almost say my another paper being to say no so say but then there a full A4 sheet. And of the mind say wow Ghana bia no there as I say o fill our form na ya bia omo de aba say obi aye so meji ye no and I'm turning back now so there be any questions the bre here obey ye bi say ni ati me share na hu so say the same thing na me share on other side and one I say on the but it's in French nti I know English and French nti I went through it
If you say our questions kakaba one kasa and baby our feedback flight now they ban number near day some few personal stuff but health related. It's me in every account I made a car immigration for the it's the do now I was expecting say me I was using the Wi-Fi on the aircraft. Now I was even chatting to my sister or a health week. Can't tell me say may expect to say me do maybe I'll go through some checks near the Athena. Me do I should comply with them and I'm so why not? Now I may expect to say because me Europe even class or a particular city country me ever say be a Ghana now me Accra and I'm flying to see Kumasi or Sunyani or elsewhere. Yeah, check me or baby I may fly no. Me could do baby I miss I'm checking. Emma, you see that you are going through some checks near there. It's now may have the and definitely miss baby I may bad there. A quite be also means on base harden. But you do no. I saw 2 guys. Now share nose mask maybe, and now means should be all right. And some of us from that same flight and say baby so should be. And almost like another paper and it looks like immigration for the already my feeling that I don't see wrong. This is a different one. If you are about the mom and share, I could see say no only health related one and immigration at the it's and then that one day would be on the man. And I even heard someone say that yesterday never be brave or the person said it in English that why are we feeling so much fun? And nobody been answer no so it's necessary. I mean in the wake of this virus here you should expect to go through such things. It's in Kofuna Kasakwe we have to go through series of checks. It's yes I feel no. Answer questions follow details in area or baby sao countries that you visited in the last 14 days near there baby a fever or baby sa and then other countries that you visited me now meet me kaina and the back of it no ona ika no it bisa questions are what means leading to coronavirus no symptoms no whether you have watery eyes, running nose, if you are coughing or feeling feverish, and now say umpumbi or ya na bibisa, umbisa so yes no. It means of all the we don't beside na. Na me feeling mu be GBA me no me taking no the back. And I be really normal G or and I was still holding the immigration there no, and the other one line A4 sheet so me my on board the flight no. And me do on happen me de ba home de my on mom we not 2 na can do sukra. And I went through immigration. It's me do you know almost so J. My passport on me the usual checks no we and then almost J. So immigration there form no the any feeling so. And I went for my bag. They confirm my luggage. And I was still holding the other one now. I want A4 sheet no so. And on the DPA customs for no one almost so and that one no one inspected that Ubia and J back on. So as I speak with you right now, I still have the one that I filled on board the plane and A4 sheet no so then I still have it with me. Ubia Jim Fimi say we Jari say you near wo feeling and ye bisa wo when you're running nose and he fan aquafa ya wo ba ye no nipa no a oje ye no ohwemu go through sebia it's been for me I was surprised me green sebia because and honestly speaking my family one example if me me now who say me can no on need imagine say ebia emu me ensa bi mu a it should have been yes but I lied and I say no Obi an question Obi an bisa me and the same thing happened to everybody. And I was just watching, I was actually observing. I'm so much concerned about this whole thing. It's not me share what was happening because me want Europe. I even made a video say, hey, and then me go through some of the airports new now.
I'm thinking and I'm just praying say Ghana so it's say serious with this thing and in checks near because I mean say entry points maybe on my whole week but at least for to cap there meaning say definitely a honor there and them other straight kakant na me say they will take me through some series of checks there so I was expecting this but many people on the man and he didn't go through with me and ask say oh master also on here we now is it true maybe I'm examine of fed and maybe I'm sure when you have an idea baby and on a normal day even when you are traveling maybe see alcohol Europe krana na di kwenye ikrano how you been at on the check temperature eyes on the chop masone at no pukwa already before I even went to Europe but me be mumu there ya fa hwe bi an chairman simple to check my temperature. Obi afa bi antemi so. And I can't lie about it. Yamfa temperature we ni so bi anhwe wo moma so. Yamfa bi ansi me moma so. Wa bra wo fi Italy na eba. Min intro. Yamfa sa de ni bi ansi me moma so say ye hwe me temperature na say ye hwe me den. And me you see and then I'm na say yeah get obi san bi and make say I don't want to talk about this thing because I mean in Ghana Ube the cafe now they say now you tune when now is past Charlie I do you know I don't know something I say you now you try now you to me the bit near you be said the bear you be boy and home buying so what I say it is I don't know I feel bad about it though meaning if maybe just maybe be a normal kwan phobia the faso they check it Saturday way and I'm the well kwan foforo ben well that's what I'm saying just maybe Italy neighbor we free Italy neighbor and ebi mo kura no first flight and neighbor you can say and you say ebi kura Italy am fi ameba because we share adno mo fele na questions now be say and say very very important aside the country now official now all bananka sanka sample almost class science and a sample say in the last 14 days which other countries in Puna were visited and you know that me I didn't go to one place yes and of all the places that I went at least bear say because meaning say there was a case in France I went there meaning say there was a case in Germany I went there and then that of Italy so no a BCA and I went there it's you know and questions no business and there me I was very honest me throw nina it at least meaning say anka be homogena they will run through with me say oh okay ebi kwa country we na office no ebia where you screen ebia we say I mean but o feel mom na no mo age obi am bisa question be about the thing and I'm say meaning say the omo yo mo adwuma Sani omoya no na also maybe if just maybe they have other ways of checking this thing that I don't know about they are fine but if it is what I know and then what I also experience elsewhere and I'm there to way who they are and then I make us a really anyamshi yada se gari ne ya ne hu ye no foforo bia ni ba bia yada se pa koda ko hume abusian Jerry Justice any presenter chese ene woba ofie kwan so a ono ene sim ne machi so ewo ha yenko ene executive producer ema bani ni sujumedie kwadwofojo na nse wo so okohome won so akwa aba eti kwadwofojo so beduru ye no won so ja be na nsa no se nra na obedu ye kwadwo akwa aba ye ne u beduru da ben the group memenda wo so na miemu na ba ye na miemu etu ubesi kotoka wiem hye gina bia na afa hin na awura hin na koduru fie yo ye mabedru kotoka wiem no wotwe apa media san wotwe as 8:30 yo plane lande no my forms Musi and Philly forms need to back here Ghana Revenue Authority and about consider Ghana Health Service
efa coronavirus no no the forms no emayen na ya fili bisibisao baby awufu udini wufia wadie baby awutu kwan ekoye include ukoso ansa na oba na fe wabusao wiemhyen a ode baaye ne number sheet out na so sheet ni so omoje ne number wo so ni wabusao say bia wetini wadan suben bia e fa sha coronavirus say bia ubowa uhunu pinsio sabi unima yukru awode oni bibisa no bonya bibisa eno so obetini atro account umbusebusa sa ensemi egu yisunti no yi sifri plane mo no na wiemhyen enum ena abelande entina honom ye very na kese ya dosu pay pa ewo honom enti di line mo santin sa eneja ye de ko entino ye be exit ni be pie no na crash bi ejina ho a wo hye sa odi bibia kata na enum na no na se ne hwene ye fa ne sa ena odi bibi so ahye ne nsa ye fa ne brofie fa ne gloves no ena wo hye atale yu e tintin fita enam se bibi so boniti enti wo check o passport wa na wa san check e forms na o fill no fita no ye Ghana Health Service no a check no asan ama okọ enti we koya ekoko drew another point and I said bia foforo honum de udru a ono so obi gina honum a wodi sa ade akata ne hone wo satare yu ena ebi se glove hye ne nsa ena waboni odi bibia akata ne ti ena wodi computer esi ho computer si honum a scanner a scanning etwa mfoni eyi umu like I don't know how to do me the missing but the computer ne siwo na eyi umu foni nyina ema information no enti omo hwa no ma tro bibi eguwa na no ma sanje o paper na wo kruche obisebusa nsem a odi gu so no na waje na wama okọ enti sa pepepe na waye me na ade ana eye me na kakra eye enkofobia omo no maybe from say omo ye the first contact on say obu onu mo fra brochu ba say bi ebi wontimi nante ebi a woti ye ntino ofri UK ba no ye ni be hye wi mihyen mu no no woti fiu mu obedu Ghana so reti se di fiu kokofa no sankofo na wodi fiu ni ba ye ni nyina no obi enu ana owo sa nose ayini bi ye de kata hwene obi enkuta bi enya de wo hye gloves ni nsu bi ena wodi fiu no aba bi fiu no mo enti no mo mimi ho so me first contact they are at risk kam gi se komo so etiso munya ye de kata ye hwene no ye de hye nsa no mo hye sa atare ye yu ni de sense oni akona wo firi yemu hye ba no woni mo ni akono ba bi okoye na ade hye ma ye o mo reflector a hye wo mo enti na mi say na enya de a na ni nya enti bi kwa me ye imagine say me frɛ empenifoni bi wo Ghana Health Service na kama busa wo na kwadwo yen show ya ji o forms no ya ma wugina nchen code forms ni mu say ye go through near aniema awatwe na bia ya bisa o questions bi wo ho ana wo de mo ana usi so on say nkofo mi na hwe forms no ni odi kan no what hwe passport no hwe forms ni otoso mi no ono esan so de afidie no askane wo no on say eno na omudi enya nkofo aduonu nwotwe no it is or the opinion scan wa say sa eniema it is dead this bia we you bia wo say it is pie it is a de ombemu agina ho na say bia omo ye na so mo ehu hwede a oje form so na no ma akọ enya de obusa wasem bia enti enkrofo a me ye no mo free UK ban de obi enu hono ma me hu say
ye chini gina ho se gina nkyɛn ni mu se bisa wo ensɛm bi ɛfa ɛyɛ ne watro egu krata no so no da bibi sa ensi yo kwajo mi emfa unsia na ye na wase na me ba kwa na de baako ye friends ayin ɛwɔ airport wo no immigration for no immigration officers no so no enye omunyina no mo hye isaade ne de kata omo nyini ne bi no tino mpese mbisa se na Ghana Health Service for no na se etiso obi oya dwuma wi mhye agina bia no etiso omunyina nya sa eyini bia na na afenso no ewo Heathrow airport say no me kotna trema me besi airport no na mkoko wura manya se bia obi check ni bibi eno na se mkoko wura mu nenim se bia omo wo system bi wo no mu a e bia automatically be check ba man ko wura hwi mu ya check me ya nya me hwe ukotna tremu a ana bus mu a and the said on bus system no city no ana train city no se obi na se ukojina bus na me catch wo se enkofo be form ne nya se mkuma enso ho no mo so mayi o mani sa obi en won ya ni se wotra bus mu wotra train mu ana me ko ba bi na eni pe good train be se apem ye dosun ka so am become say enti se di si good train enti se e bianka obi enya bia kai nya be de isa so obi ahome obi home enye uhu so obi de yi bia kata na ne hwene so ana ka airport wo so na ka jam se uduro no ma wo be wura Ghana yi e be check koni ade ya nya hwe enti bi ba be duru Ghana na be hu se anamo a omu etu no ba de na mani nyi ho ye Ghana fu suban bi ye dan de bi wo airport wo to say onya botre se onye ne krata na se onya ho kura na machine ento no so ti so mo ni nkofo na eku ani se o mabre omom nko e de no mo ho madwen saa na em na kakra enti me gigina mu se ye kofu yi mu se ye gina obe se 1 ne passport kura mpo ni enyi mpozi nkuku residence nkuku British passport eso mu nkuku mu anza obe be duru anu ma ye u bambo no so no ko hu tokwa omo ni nkofo na kontoko mu ni abotre kura enti ne disa ye mo mote asot ye tu Ghana for no fo se we ne yanka se bambo enti se uduro ne se bia trowe ana kujira se ne yanhwe wa enti se woni doctor for no ko ana se nkofo no woni ko e ya de ne have intai pa ya da se kwajo me emfa unsia wo de journalism no de ko ba bia ya da se abusia yensantwe ni listo wo kwajo fojo onso na no UK en ofira waba ne ofa mu ye ko Ghana ya ni Togo hye so obempomba ka ewusu ebo ahman so obempomba ABY efra no pa wo kofa Ghana ya ni Togo hye no so no de na ade wani ko hu ye we de ABY na no ajo sama akwa ba de ba timantema na so tramantema ewo eyo mangana titi enoda service ne na tete na anya mantua ye hwe ye so a ye Togo for eboshe na yare abetu kense ewe yasa fa nyi na yin edukọ efe no ye berura baro sana ti dimbe be na manfo na friend no ya na menti me friend no na chese ya dia ye hwe se bitire abo ho ba se bitime ya enti ye din kense ewe babia ye ti anase da na ye o mangada ba na ro won se mi se enye ni se na bambo ana se bia apomdo ti bara se bia apomdo se mo ora to se o mo hwe se bia ni pe so ti awura o mangana no ni edina fa mfidie matina hwe se bio sa yare a ne abetinke ya sa fa na nyina no edi antini ambas enya Ghana for ba wo twemu otimantem kasa dia na ya wonsem because it's the same otimantem no ka say baby am tell say Togo for ana dia himpa han say hello Poma wo ko hye no so ana say oti region asem na wo ka me ko hye no so ana da me ko hye bi so wo kwe oti region ha Togo ne Ghana hye so nti ho no migration for wo ho everywhere migration for wo ho but say if say the say be risk say
ebia immigration for ebia so be a office answer no and I say ebia obi efito go ewura mu ebia say ebetumi achaka na pom de won some answer say just I reboni I think say e we asa fare nyina no esebetumi achaka amana won say ebia say the pai oba Ghana na say de oba eye mantam ano ebia wo bi no enya dia yetime hu bibisa kese ben tata mi no ka say enne eye dwada ewo eye nkwanta mansiri mu a na won a mudi dwaye pa ewo ye mantam ya pa eye togofo a omo eto eye tomatoes pa gudo pemu eye ye mantam ewo tirigina tomato do ron yidi nyina eye won a omo edo efri togo na boda no metima ka say e wo so many routes a amanfo etini efa motini ewra togo ebitini fa eye romu kwan ebi empa border ebi empa checkpoint oko eye manusu no say another border town lenki eko eye badu eye togo so these places are open by medicina akane say inside say yen say eye about to eko so ewo togo ntino na medicina akane say eye asrafo na say police for umbo na omatiti omo and say bi omotimi apete omo say wo be pimu ewo ye border sa ewo ntemu say medicina ya obrempombe wo ye no na omo wo eniema say bia gloves ana say bia mask or yade hyehyɛ ye hwene ene coronavirus you won sene TV show ne sene amanfo hyehyɛ wo no na mpanimfo no sa bambo niema no wode bia hyehyɛ wo ho wo hye ne so anyway and na me sisu ama atiefo nyina ene nkyere sɛ enye bi enye asye course no ye hu bibia sa enye de bibia sa ze de ro hu se bia migration policy ana se bia obi a wote sa share so no so o share eye glass ana se bia eye bia nose mask bia o share se bia nipa o mu ewura mu e wo mangana no bituma hwe na pom de hu se ma hwe se sa ya reboni a abatin kense e wo wiasa fa de nyina no e be nipa ne edibi e ba na se be nipa ne eni bi enye de hu bi sa ana fi de sa ya ro ko se mo kwa na se obe pe we mantam a apiso ewo eye fa mantam a akwanya amanfo edi wura eye omangana no esompa amanfo edi etifa ewo ebia like ebia amanfo ewo fu ana se bia wo kwan dia etini efa wo fo za kopito go amanfo tidi ka kwam bebre so tini wura mu ndi se bitma ka se bia bambo sem ewo efa sa ya adinkense se bia amanfo ana se bia jumayafo bi ehye eya staff almost a nose mask bi so almost a amanfo a omu ewo eyo omangana so bitma ka se ya reboni adinkense ewo yasa fa na nya a omoba omangana bia bitma ka se bi omu ase bi enimunu aya de atiba mu bisa area me na wase obrempon ewo ne awudi ama yanwumre abusua yensentweni obrempon ba kebusu ene no atwetwe nkomo no yenko Frank Kobla Kwashi Frank efri China ene ba Ghana Frank bedu China ben na dia no no anka so free China bedu Ghana ha sei no waye ne ho Kobla good evening madam mini abe maboko de bibi aboko nyame Adom bibi aboko who free China bedu Ghana da ben I'm free China bedu Ghana on the 7th of February na China province ben na wo China na me wo the northeastern part of China province I refer ho Heilongjiang and Akua me was no ye Harbin city wonum so say ade no ebi wo ho saa ya ni de ebi wo ho saa me no kasa sesia no 4 districts ewo Harbin no has been locked down nti ya ni de na sesia bebi ana meti answer me ba no me ba ekra me roommate ho no police for aka che ni se me mo mpi na ombo modia no nhye dem di omo ye ni se ade na ekofom in some person obi a quarantine with them mpi and school crowd be a close say your online teaching they don't want people to pia ebia so be obi a wo fie na o quarantine ho na esi they can easily trace and then the say no normal ye
eti who ya den kobla who ya den na wo be wura Ghana say if say students ni nipa ni bi wo no mo a yes wo mo ntwan mu obi a manju wo fa yin na apie a before me buy na lockdown in see nti me to me ticket na me buy na lockdown see nti me ba no kra me be train and a free having ba Beijing and a trainer me ba no me coach a me team no coach I say fan Crawford to say oha ya ye wo mu ni endru 10 wo coach no mo ti na say nipa dodo na mpie Debbie ana yesi na mpie to avoid say nyama nti ene ho de ye ka say me nye we a wonni bibi potin ya wonko njo mo tu kwan ni nyina sa da na bi o bibi ehu hia na eso okoye wo Beijing but say wonni bibi okoye wo ha ya ka say me nko because ye bo hu ban a then na wo kwa akoye wo ho enti wo free China be wura Ghana no udu airport ye ma wo forms fill ye ma wo indicate say me free China na eba Ghana de na force wo airport wo no the Jerry Justice car ye no pepe na to me forms no me fill ye me chiro baako the new form of she form baako pe na assistant wo airport wa health form no Ghana health service form no eno no mo bisa personal questions you know ma ba coronavirus no mo bisa say have you been in touch with any obi awe ni biana and I will show symptoms ni biana mo pe na ye new form a can form no ho a yeah but the to my disappointment far form no just na Jerry Justice can you know sa form no me feeling ye no and I me call papa na o use scanner no temperature scanner no list work can be say sa scanner no say yare ni bi wo hu a obehu sa scanner no hwe yare no sa scanner no ye temperature scanner keke e scanner bi a mo start use ya Ebola bae when after Ebola bae ye use sa scanner no nti a scanner be a check temperature and a temperature is only one of the symptoms. It is a fever cry, ubenya temperature. It is a use you no pay now if you say because the temperature and show be I'm okay. And a form no just an justice so can form no me car temperature scanner me na e rababi G or G media na the one e chino so or G media so can na so wajita so wanhwemu na chese onukura wanhu so free China na eba abaye de hu wanhwemu ni ko obehu se me free China eba ya immigration ni na abaye wa na ohwe me no onu pe na obehu because already oje ni passport nti obehwe na obehu se na me form no no ohwe forms ni wan se no obehu baby am free na mpacho mpese me kan bi so Dr. Laye say o de Dr. Laye kasa no si quarantine no enye bibia countries omo ye quarantine e omo kofa omo nkrofo bae dodo bae yes but man can be Sierra Leone e wo he ya the quality ami ni omo bae ya ba omo nyina ni me bag omo ko fie no omo ye omo aban quarantine omo free China ni ye quarantine omo so I for quarantine omo citizen because the ni hu ni say omo ehu epidemic omo ehu Ebola da nti omo ni what ebetumi aye ntomu quarantine mu nkrofo na ba na sesi ade na spread ya ye kan ti say Jerry Justice oba ene ya she bi o ka mi ba 7 internet just say ti sai boni Dr. Laye kasa so na o ye ni ti say ye bibi say education na ye be ye ni more na nkrofo ehu so America is not even prepared for coronavirus. It is a Ghana you're not prepared and you're bonny. But the education should go on. Then people will be busy dear what can be said? Who bano? Who be do ya say chess ni we na fe wusuro se ube coffee. Enti wa coffee and you find me slow say me coffee. Just an American. Me the train called Beijing. After Beijing with the flight called Ethiopia and I'm here transit by and I've come into contact with people. So as normal coming from China, what we were taught in China, like there were daily updates there, you would not do here, you just don't go home.
you quarantine yourself. If me say be me ban baby sabisi, but since me pay free airport na the other far me dey call guest house bia me call here 14 days and some be fee. Na guest house on dey na wunim say nka betumi dey asa nipa wo ho. Ufie na wo nko. No pastor no kra na wo kan na nka me wo bia. Wo dey ehwe ni say me wo ye guest house wo no wo ma mu hu say wo free China na eba. Pastor dey bi. Aha. Enti na che say self quarantine dey okọ awo mo wa ma ne okọ ya no akọ wura wo boko. Because the woman say me fear and so I make say me one room me kwa I won't get in contact with anybody and I say those contacts and then I thought for my own thinking a guest house would do. But just na work no kwa na nka me bi anka e bia na guest house one also they would have been victims. Mini ami emfa unsi afutuo na wode ama no yeda se papa se efida wo ba ye no wonka wanu ntum education no your part awama ye yeda se minia yes madam ase abusia bema ye ne twetwe nkomo Frank Kobla Kwashi China enu ofiri ba ya ono ankasa ebe quarantine ho 14 days ansa na wo kofie abusia yenko Italy so en medical dia to wanim se enne Italy Ghana yatena ye wo ho no mo a sa ne nka Italy fo e wo bi peso oba Ghana so me passport me koye mu adwuma yesi yatum efi se Italy man no aban no ankasa se mommo mo ho ban ye de nhihye bi gu akwa mu mamu pie mamu nko social gatherings bia eti Ghana so yeso step a ye take wo Italy manum no mini abema Kofi Amponsa o Ghana ni a owo Italy Kofi majo hello Kofi just mama Italy no o bro no be so ana hopo mu kan say me pacho Italy me wo regional friend fully Venetia Julia Babron am so ye wudi ni ahona Udinese wo football team no aha ni odi oben park na baby amowo no ye nya ne ntie say why ye din kakra amanfo mpie de na ekoso ankasa I din am because you were Italy no for and I'm say yare no ete atese pa ye ha na ewo but and then 3 days na wooden corona e wo so no ye nya confirmation say ya record yare no ewo ye main hospital nipa 5 enti na ma I din pa ye ama aye hu senti ama ye fa be fiti 1 week no almost stop activity bia school call sorry call ne bibia social gathering bia ye stop edikosi nka ene nka omuje mu but omasa the 7 days after ho epasi on the 8th so yen shese bit ma conforma no baby ato na chese sane no mo hwe animu se bia nka nu ne no na niema akofom no report chese nko yenti asa the 7 days aka ho enkwala nko school social gatherings ne so ye twetwam ye twetwa bibia mu ye twetwa social Ghana offices na so no obekwa agese ofre ema appointment yes yen sorry enko bia na am dey abaninti eti na chese mo nkwa adwuma de yeko because enjuma no factories near say okwa your akadia wo gloves ne wo max near yinintino yeko but say the pan be kon udu ejuma ma omo check wo temperature no na yahwe ansana wo room akwakoye ejuma nti ejuma de yeko na other gatherings na omo twetwe ni ekosi on the 8th and okwa na yahwe on the 8th omo hwe na say esa sombe bia tuma na sombe sa tumtama krom ayedin pa unhu bia krom na Ghana yatena ye webo Italy so enkra ye nsaka no chese mpanimfo atumti ese no sa memfa nse bia ma madwe sampa samoba Ghana no bi passport ewukura no a so be renew ne sa nhyehyeye no eno de na mpanimfo aka che mo fa ho
dear Omakano says the same, no, and now the question into the Yatum, but say, here, pa, dear, I just so fair, no mamma appointment, no, we did say, wa, sir, na so from Pocrasa, or be crab, Befano, and the crowds will cry, as some Cassian, Yatum, Senator, and I'm Yarin, I saw fair. The numbers are too good, but so best will be crying for cry, no cry, so I have some Cassiaba quiet, how a day, Amaniama is slow. Na nipa no a mo ka se o manya bi te se mo area ho no nipa o manya bi no tuntumfo no ebi wom Ghana ni bi ka ho anase ayi broni kokofo no nko a so far tuntum bia enya bi ya recorded tuntum but ha by abrofo no na ye hwe so a na empenifo no but ye ha no ye nya obi a or 38 years or no so any and on the youngest and nipa usawum and yeah dear usawum 38 and tina say ayana say chimmerwa ne nkokora na chimmerwa no ene nkokora no na etini chi omomo ema enam say ayese code ne yinti no but ye hano so na isi room na ye record this to match obi a oye young son ama eno so kwa ama na ehunhu mo pa ma say corona to din ya dane nsama ekro ti munya mbaba na ye ntije manesa die but ye hwe abrofre die obi kan omode niema egugu akwem because the who say and I say yes mo bia mpie ba me share that krom because fire more ne other places who say krom ayedin but na me who say amam for so nam krom say almost spray krom kakaka omode when nam krom almost spray krom tino me say omode niama egu akwem omode ne egu akwem matimini abe ma me mfansi ane na wase anwumre Miss Medasepa. Abusia Kofi Amponsa Ghana ni owo Italy. Ni ekoso ewo Italy na se o mamba akwa ni Ghana fo ho pa. Italian burger sawatia omo ho eti ni omunamu bi na odi atudwa no. Abusia nsanko elubo border no so. When say your reporter you wo ho no mo. Edude ensem bi tu yanim fa ni ekoso wo ho no mo. Yensaka owura Edward Osei Assistant Commissioner Customs elubo Honmo and Wobo. Mamenko na Miss Osei, good evening. Good evening, Boko dear. Oh, I'm Adom Boko. Yeah, that's a pass of what dear Swen you may not. Ya my reporter Eba Martina Yaho baby amuye Jumashia so honomo. And I know I didn't send be to ye nimufa near ma mudi bomb who buying a woman Jumayumo. Mammy Miss Penny for Brahma Kadia Mudi ye Juma was she and so such a ye ben naba. Esa coronavirus inti. Yo, but that's well, Mama, I can't hear. I did hear Jumano. Mama, gloves today. Sir, you know, yes. And she Wakadia, Jumano. Your scanners are, wall screw scanners are, ya situation or port health, a honorable. That is how infrared hand my scanner so chemwa yadi show to social temperature once there one of the symptoms are was higher there on temperature so temperature 37 degrees and above so scanner no be chemwa is mo maso obehu na ya dey say na usi gloves ni sa mask no Ghana Health Service impending for na debre mo na safe immigration service in e free debre mo Ghana Health Service na debre enti nyemu musika na mo de toye dabi maybe say obi am fanisika before as far as I'm concerned with customs there obi am fanisika to esa akade no Mone Ghana Health Service anase apomdi adwuma ye fon na ye adwuma hye no so yes
collaborative work. A lot of collaboration, interagency collaboration. Any of the year, man. The whole year to say, the Ufriaman on the bar, Ube do a lubu border. Your baby, card with I'm will be a person that may be a worker, will be a form. The first point of contact, you know, Port Health. Port Health for no one on bail screening. That is a work school scanner, no, and infrared hand scanner, no, a show. The show will be a suspect or temperature, no, higher, between about a year. Symptoms will not be a unity or more. They are quarantine. You were down and go for how quarantine. You quarantine more baby, me quarantine, Penina. Pachosi. More baby, and me quarantine, Nipa. Yes, your quarantine, they are further investigations. And interrogations after. Be said this somewhere. If I say, refer to a nearby hospital and near referral. So no, my career of further investigations. And when you say you, Miss Osei, a free brass, ya dear, the day you on the chassis, you know, will be a bam, my checking no more whose symptoms need be on the pack home. There be my sada. The name will be, yeah. Yeah, better was in yet West here, you mean. No. Abusia. Mr. Edward Osei, Assistant Commissioner Customs, Elubo, Border, Ena, or Wane, Attraction, and Comono. Yemi Humanintum, na and Temso, Wadrinche, nowadays, a baby, also war, ABS, and Shani be Koso, one more saying you, 0302 216561 and 0302 216562 bet me afre na mode wadrinche aba jumedie so Ellen White se me ho adwiri anwumre papa na so wakwe so de o se ebiwai Ghana ye hia change ankasa Ghana change na oman no nyina hia se eba ho no mo Albert anodonko o se menti niema bi ase ediebe nti na empanimfo se Ghana ye embassy ye wo baby ti se Italy no ye se yatum na Ghana de chese ye jeja niema mu saa ana omuhu se ye sha se Italy wo se ye de bewura Ghana ha don wazi so de ye ode abadon wazi o se mehwe mu free Germany Samuel Afaji donko o se Ghana nye safe bibia politics en ye de ye na am oman ye ho kire yen chasopoku wai so adibi aba o se Ghana fo nye serious abusuan fa frefo di kan hello Akua Boakyewaa minia we frame Kwabena Boakye me free Kofodia capto yo Kwabena Kofodia fo ho ya na obia ho ye osuso ho ye de Adom o de Boakyewaa so de Boakye nti no fears Akua me di Nyankopɔ di srewo wo ko Pentecost me de Pentecost na me di pa o chewo yale na aba no a omo de politics NDC for the politics na Akua me srewo kasa kire omo no munyai ene so obi frɛ radio no so no de be politics anu akate no senti say ye ni brisem aba o man ni ye de ye no NDC ni campaign bi on be yenti no omo tani ade we de be politics esa na ma ni pakoma ye ne ya ye pep masibre e de asibra wo so ye politics sem enti NDC for we no omo tu ogmu de politics no munyai na ma ha ma mfa campaign o pese o de ye no mfa mra ya me aso dwenka o enkan so enwa wo nhya siesa na chese ye namna kwam niema wo se ye di gu akwam ni ye di gu akwam that's the question answers hello Ninya, good evening. Good evening, Eja. Udi ni baby afrefre. Na no sini o se ko di krom border town. Nana, border town where ye pass wa free border town. Border town what is saying? Border town no ye um pretend to kwansi amudi nkomo na mama juna ko se ka metu moto ko he abu no mabi ka ni na o twere ma mudi mpom din na se ni 2014 no mabi community e. So baby o ko e fo baby o bom na to ni o beti ndi ba fam nam. On fa me fa border wa o. Nti ya se tani de se BBC dia beti na wura mu je kwa nti ensure da jam. Na che se omu gina border no so a obi beti ma fa wura mu. Ye from to for o di bi wani mu di wa for baby a. So man bibi kakra bi a obebi immigration ye ni nti ne ye kwan de bebre so ka so fa nfa a obebi seko. Nti no bi wo ha ye mu na ye mo mpa ye kakra na. Na no be nti se metu moto ko he ho kakra. E se no ma si kondu ne na o twe na mo se se mutu agina mu tindia.
na mu no meji wa ndi betu janye yes adwuma no yadase yes adwuma no mayen abusuan lubo border so ede no no hello mi aba ngana na tse adumo minua na so kuma se blani bi yasi odonyame mbache odin ne ba bia fefe ne se talanka ni se captain yo alanka shmienti o yo obanina me bi enu na minua kola na odi san ye no ni tashe yadi abaso se bi de yasla mani na odi abon hiban ni ye si abon pa ya se edi na o my Ghana sana ibola ba se yasi mind so ba ye si yankopon agie ho akwante ebi antini ensi o me na dia na eme afisa amma yenia no mu bi ede ye politics ni de bia meka na maka so omen si ya ma nukredie ni ayi politics ensi MPP NDC ensi mo tikino NDC for na ya epa ya sapa but let's remi ya no say dia ba e seta na ama se ebe esi semwa Nonsa politics in Punkai, Nonsa a minor and Punkai or minor Ganko, and some Ghana and Kisaya. That's it. Set was so dear Yadia, but now Odonko Benjamin, some shemu free South Korea. Ebi wa so be hwe South Korea ha pa me wa education ne baby abefabia ye kire ne sese wo ye ene ne sese wo ye Ghana yenye serious. Hello. Mini ya udini baby afrefre. Anyway. Nana mwako. Na so wo yo nana asuboy for hu ya to asoma yen. Bia hu ye na mo hu ye won kan de. Adom. Anyway. Metie introduce awaye ene nko wadi a. Eyi baby enyen wadwuma yi awo airport wo. Ebe se obi bia ye be gbega show se wo airport se obi bia CCP ma mo check ni se o sa ya ni bia. I so bia very serious because saya yalewe baga na ha edwa menini se yebinya ahoto awo manwe mu because you bia se wo hwe ba ne have asem education say me fire police so saya le ya baya dinto so me police so saya le baga na ha eni mo MPP eni mo NC eni CDP ni nke be say health minister no obobo hu modern na akade bia doctors ni here also me screen the test obi also obi temperature or high any high no and was say ni mani ya have minister no because ono no say ya baga na e bin kan da because be ote and be e ka otimu enya dia time for no be be ote ko ni tim me ka ya ko ni me office ya ko ni tim the better time for my ya huma but ono ba hu bi ya yeah that's it nana mwako hello so mo fidie no nko for my na ye nto aso na walanya akwati ase coronavirus no mi pese mbisa se ye ni da ho ye ya hye so borders no ye hwede e visa media ne minim fa Ghana borders ho ne se e very porous eniema nko ye etimpanimfo borders no wanyere niema mu hello aha fede wa fidie ni ye to aso mayen yeah me free oda enkwanta udin de saying Lady Kofi Boakyewaa. Kofi to asoma yen. When person bisa say yadi we no buba basa abrofi ya na on pe vaccine ade ebranasi. Eti Ghana yanso ye scientists na those in charge health for all ye research via be mo wanya sa vaccine bia na. Asem no wabisa no ko kentampoko hwe omo aye research ne chese akade ohia akade wonya bi hello eja udini ba bi afrefre abi wa efo deke efo a marko to asema efo abi wa tawasi ani insama wodi atrasi wa biege ni asi papa ni mra we radio station ta mi chen na yesa mu kan wase she Ghana adiba ko dia haye nyami minim se nyami wo ba ebiwa minti mi se yesu nyami che Nigeria o eya seye eni aduma dia moye no eno na ebua because asi papa ya TB Joshua o se yesi wi asi nyina no so enso se bi asi Ghana fu yesi ye bo ohuba oh eni mo bebre na aye ye no graphic ni kwa yi asi ebiwa ba bi dia mi transi no mi sorry fi wo mi transfer ani mi pa be 300 obi a so chiao wow
yen hwe enema kitikiti weni ese ye giants one say free papa no Italy o ka say enema kofom anti ayas wo so kwa sorry obi ba tu mu sa mic ba ku ni pa 5 ni ari atu nu sa enema kitikiti ni nyira no ese ye hwe ni ka so se asana tab na du no bia ko ka say nyame ho na mo mi ese ye boy hu ba ro Nigeria nyira no mo so nyame so bia tra so is the education na mu ye no aban no ye be sire no say BBS na be boy no omo modi so be ye ko sa yare we dia tra so Ghana everywhere do nyame say ani pa be wonu ye nya ho hwehwehwehwehwe ye da CFO ewo dia wo dia ba emfa frefo nchacho hello we free so na Michael Srimsai osi akua in fact and na my very disappointed in doctor na se mo kan ye say self quarantine na beboa wo ba Italy se ya nipa sha ase na anu ya no betie nipa afri mu enye nipa ketwa na nipa wanya bie eti ade no enya gro se ne mpanimfo si hu no ombe serious omunye serious na omunka sempa Bismarck Bedu eja mechia papa no se ohima madwinchira mede emma woni se empanimfo ma wani na wontoto niema na ne esa accounts bi kura na chese wo omu bebie na kakran amanfo ede betutum se sika no woni bia na emmoa bi e wo sa amanfo de boa ne se sika semo a obi a entumi emmoa bi yedase Bismarck Bedu Germany eno wo medase papa ebusu enfansia nyemfa sedama Black Rock and whiskey and ye whiskey papa whiskey a de wo na ye Black Rock and whiskey ebusia kasafra kon ya de anya de fon Black Rock and whiskey ni hian se wanya wo ice bisa na wodi aguso boko enmre no wade boko uni mfie du nwotwe de mintu fo so obeko ho Black Rock and whiskey ebusia ye kan whiskey papa na wodwa so a ne kasafra kon diaba Black Rock and whiskey kona kwaje de na niema ne da kwa mu emaw alomo bitters yeda wase eni mfie duonu adwuma wabonye adwuma ketwa ana agbeve herbal center mona soap na mona cream en wode soyas ne Franco Trading Enterprise na ne Franco TV nie flat screens nie mobile phones nie ni asama warranty aka ho abusia damase samoje britie yen na mo share live wo Facebook mpanimfo so efra wanyumre yada wonyina ase Dr. Oboa yen reporters ahoro yada munyina ase na producers listo wo kwadwofodwo abednago asantie sedu kwamkulenu Felix Anima Pau na Frank Milovan yesumi live wo Facebook and YouTube adaroma eyobroni Mary na de to abusia midin edi ABY madam ase ama monitor munyimfo na yemfamo ensi heya